Hunaw sanggam te tami vaigon enjosie ngai josie masapenin genthei na thuo liangwai na thuo sina na thuo ito pau Jesus Christ min kahingal khut sau hi kahingal no siet hi kahingal chibai hi te sama pangin tu hun hi zatan hun a hi English in Lenten season tharo ha min hi faragin sein gim hun chini anapu a hi tu hunin bang ingai tu ding wai to pa Jesu gen thei liang wai na te isim ding wa ingai tu ding wi to pa Jesu in atasa apumpi ana de ma bangin ni som li le zan som li an ngol tui ngola op ma bangin eite injong tu zia tan hun sung hi an ngol tui ngol na bana hi ta sa ham tang bol na ta sa de na le na sepsil bol hoi bol hunin mangwai chin ikichiel u a hi tu ni hi second Sunday of Lent zia tan hun sunga ni pi ni na itung tawa tu ni simon a hi le to pa Jesu in amer alam dan sa na tang thu isim dingwa tami hi Matthew Simon som le sagi atang khara pan kotan isim ding wi hi masanglaya ka gen ma bangin ulenaw te leitunga Christian popi josian ta zia tan hun Lenten season anit si wi amang si wi en amang pasakhat pen I om wi amasa penin Catholic popi dingin tami hi hun siang tho le hun tu pi ma hi asepen tami hun sunga to pa Jesu gen thei liang vai na le doi mang pa zo na le zo na to sina pa na tho kya na hun imang wi hi chini Catholic pol pi ding in hun siang tho pen a hi ani na Russia gama Orthodox pol pi ten jong amang wi tami hun Lenten season jatan hun to le Chaldean gama Middle East Oriental Church Oriental pol pi ten jong tami hun hi anit wi tale thedinga kilomin England gama Anglican pol pi te in jong tami hun anit wi tale Lutheran pol pi te in jong tami hun anit wi abana Presbyterian pol pi te le Reform akisiam tha Presbyterian pol pi te in jong tami hun hi amang wi tora Moravian pol pi kichite in jong amang wi ahin da hoita in isangam Baptist pol pi te Pentecostal pol pi tum te le Evangelical pol pi tum ten the Lenten season amang vate si hi mang u he ka china jong hi sia ahin mang thei u le pen a hoi hi aje pen to pa Jesu hin khosunga ama hin kho a pieng hun tuma na piang te hi ilop dingu hoi ka sa hi again te nan Jesu pian masangin Advent season kigin hun ichiwa to mi kigin kholle hoi hi to le Christmas season to pa Jesu su hun to ho jo mangle jo akilo ma hi to le to bana to pa Jesu gente hun tu jatan hun to bana to pa Jesu thokya hun Easter season hi chen to pa Jesu hin sunga hi hun tum aman ananeya anamanga to mi khu pol pi ten hi hun tum mi imangwa hi chen hi to pa Jesu to izo khom wi hi chen hi tami zia tan hun hi pol pi jo sin mang thele hoi wa chi hi ke ngai dan hi nabilwa athol kha sile e na ngai da mun tu ni simon simpan tawai to le nigu ma in Jesun Peter James le sangam pa John atomin azopia moldong sangkhat a pe to pi ta he to le amasangwa amai su anki heng he amai ni bangin atanga apon silte wa bangin a hing vam ta he humin enin Moses le Elijah
ama to ki ho ding in akuma ahing kila uhi humin pitalin a hopi a topa e te ding in tana ohoi hi na deile tana bu thum lamwain nang ding khat Mosi ding in khat toile Elijah ding in khat achi hi topa isun ame lamdang ta a no zui te kung ala huna silpiang hi zom kya vai again lai ta in enin meilumin amau te ahing tua ma ngai in meilum la a o khat anginga tami katapa de pen kalungdam sa mama hi athugen te zui un achi hi o khat pi meilum la ang luang hi katapa hi achi hi hinale Jesu ahing peya amau te ahing thama thon len zau si un achi hi toile ada ule koi madang a om si a Jesu mai a om tai tami pasien hoi tu pai to pa Jesu Christ nangin patoy na tang tain amen Jesu in nuazui solta thumaya amer alam dan satna tang thu hi to pa Jesu le nuazui te pe nisima ki por jing o hi ain tamini in tua mul tung sanga Jesu lamdang ta in amai su a khela hi apun silte hi ahing vam hi wa bangin avam hi toile bang amu we Mosi le Elijah azet ave yang ding wa aki hole mu hi bang thu ki hole ma hi ding wai to mi ikinwa kup ding wa hi o khat ang ging hi tami katapa ita hiya ama tunga kalungdam hi athu ngai un queen aza Peter James le John in to oging meilum la pia ongleng azawa lam na asawa azawa apu si tawi tur senan akinai tawi ain to pa Jesu ahing peya athama zaw si un thon Moldon pansan kumsu kya tawai keima ka hibo hi achi hichin solta thumin to pa Jesu melamdang to ami mortunga to ami ni in amu he tun bangdinga to pa Jesu to ami ni a amel alam dan sa bangdinga amai sura na khele bangdinga punsil te wa bangang vame ang tange aje khat o mehi Jesu in nualam chenga athok ya ding dinmun athok ya ding dan sina pana athok ya ding amel bang jidan ding twami nuazui thumte ko nga amamu sai jong amu we nualam chenga athok ya chenga amel lamdan ding dan amaten amu chen we tole o khat anging hi tami ka in mama katapa kalungdam sa pa hi athu ngai on tami o in ba again no mai chilen wa zui te in atopa Jesu hi topa hi ma hi pasyenta pa hi ma hi tole athu ala azui ding wa ngai hi tami papa na o ang luang khu no zui ten azawi azawa lamdang asama mawe tole Mosi le Elijah bang borwe tona to pa Jesu me lamdan lai ta in asita ve yang ding we tol aki ho lim buhi bang thu bang la ki ho wa tari ma thivin gel va te sile ei lai sing tho ngai sang te ding in aki ho na atopic bu athului bu i thei we mangai nualam chenga to pa Jesu in gen thei liang vai athu ding tung tang ki ho we Mosi pen dan pe pai
อิสราเอลตาเตริงดานสมเปปาเฮปะสินทุปีสมเตอามาปนางกิปันเฮอามานักเกียรโจเซียจงอาตังตุนดิงอังไฮเฮตัวจะโมซีดานเปปาอังกิลังเฮตัวละขัดลังฮะเปเซนคำสั่งเอลิซาอังกิลังเกียเฮอิสราเอลตาเตริงเอลิซาเฮเปเซนคำสั่งเตละทุปีเป็นเลียนเป็นเฮตัวเลยจิวเตตะสันนุงจุยนอามาเป็นขัดเวอังทอกยาเดียงเฮอามาเป็นสิโลเฮสกลแรงกวงปีขัดินอามาตะสาอดบตูโดเฮสิโลหิงปุมปียไม่สกลแรงขัดินวันก็มาลาตัวเฮแรงเตตังทูนี่นะไอมุดิงเฮตมีตังทูอามากิลาตรงนะฮิจินจิวเตนอามาหิงแกเดียงเฮตัวจะตัวป้าเยซูอินทูเกนอปัลไลตาอินฮิจินตัวป้าเยซูอินทูอเกนไลตาอินอันนั้นสบักกิปัดไลตาอินมีนอามาจอห์นบัพติสต์ที่สอบสาบาฮิวาอจิวเฮตัวเลยแรงเฮโรดินจงเก่นคาถาสากงองวัดสาจอห์นบัพติสต์อังหิงแกะฮีจีเนี่ยเกนโตไปสู่ตรงต่างอามูโลเจนอาจงอามุสิฮีฮิจินฮีเอลิซาเป็นอังหิงแกะดิงาจงอากวยวเฮตัวเลยโตไปสู่อินจงซิสราฟิลิปิอาเกยโกอินเนเทเวโกอินเนมูเวจิเจงินภาษาคันนังเอลิซาอังหิงแกะฮีบาตจิวฮีฮิจินฮีจิวเตตังทัวเอลิซาเป็นอังหิงแกะดิงาอมอีกสามาบังเงินโตปาเยซูโมซีเลเอลิซาบังกิโฮลิมุเฮจิเลเยซูเกนเทนาตุงตางฮีเกนวะฮีProphet Elijah เปเซนคำสั่งElijah in again โจเซียอตังตุนดีอังไงตัวเลยอามาก็เปเซนคำสั่งดังเตสังตุงตวงโซตัวเลยเปเซนคำสั่งเตนโจอันเกนสาตัวป้าเยซูเปเซนตาป้าเตงตาสัวบังอาฮัมโลพุนโลวาตัวเลยเกลงวยอคิทัดดิงบังอาฮัมโลพุนโลวาลุงเนมตาอมปาอามาอคิตูมาอามานอดองสิอาขมุลฮีอคิบอปีอามันบังมาเกนสิอามาฮีเกนเทเลียงไว้ถั่วสัวขัดตั้มเขาโจสิเอลิซาและ Prophet ดังเทนอันนักเกียรสาฮีตัวเจนฮีอิเทเจนตาวฮีเอลิซาโมซิเลโตปาเยซูอะไรอะทุเกนุบังเฮอากิกุบนาวบังเฮจิลฮีโตปาเยซูอเกนเทดิงสิดิงทุกอย่างดิงตัวมีกิกุมบัวฮีฮิจินนัวจุยเตนแต่มีทูเตอซาวะทุนโตปาเยซูอินโมตุงสังปนาอังคุมสุนกอยมากุงอเกนสิวันนามังมูเตวนาทุจาเตวกอยมากุงอเกนสิวันจินฮีนัวจุยเตอพงาโมตุงสังปนาอังคุมแกตาโอเฮตัวนี้จะตันหุนสงานิปีนีนาแต่มี gospel แต่มีถ้วยทุพาบังดีงาอิสิมุเฮจิลฮีตัวป้าเยซูฮีอเกนเทดิงมองอเกนเทดิงเล Old Testament ทุนลุยันนักเกนเตอตังตุนเตนะดิงาแต่มีเอสนาเอลิซาเลโมซีตะกิกุมาฮีอาเซียตไอเววะฮิจินตัวป้าเยซูอินเทนะปีอินนิคัตเยรูซาเล็มขบีอโจนตาฮีตัวน่ะเกนเทเลียงไว้นาเตอทัวอาเซียอาหินเนี่ยอันนี้ทุมนินอโทแกตาฮีดูเจ้าตันหุนสงเงินฮีตัวป้าเยซูเกนเทนาเตไงตัวไว้ดีเด่นดูนี่ gospel
to pai sun amel alam dan sana chi pen athok ya dinga amel pu di dan to ami no zui thum te ku ala na to ami isimwa to pa Jesu hi Easter poi pi nya tambanga amel lamdang ta ang thok ya dinga hi to amasangin 18 ngala pumin ta sa de na nei vai an ngol tui ngol na nasep silbol hoite jong tu hun sungin bol vai thunget na ding in hun tampi ta nei vai chen ikichelo hi tu ni pi ni na nom ta in namang un len to pa Jesu thu gen te na ngai tu un na lungai pi un chen ka hing che la hi ta mi vai gon en jo se na dam che ta un ki pai